kana aja teh ngobar cinta taya bosan lo kaliku ngagol dusta ayeuna sabarana lain ubarana asa bingung tamangin jalan karena kasayang api aya banget saha nu didaun eta didoakeun dipilukeun awak katirisan ate kapanasan abirena pasrah tapi gagu gulung masalah ate geus karancang teka obarang amanit ieu abi pamit narimakeun cinta nu pahit ngapungkeun rasakeun nyeri kaluhur langit abi rela odora diri odang pangharapan wasami ngapungkeun rasakeun nyeri kamalita ati ajeun ati berat kalengkan majanati teboga arah abi bulut bisa jangan paling asik katanya teler tapi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu iya hampir tiap malam maunya minum bersama dia walaupun uang tidak punya enggak usah yang apa nanti teler orang mabuk-mabukan karena minuman itulah dibilangnya paling asik teler walau uang tak punya yang apa nanti baginya sama-sama mereka dapat merasakan teler boleh saja asal jangan keterlaluan kalau teler hati-hati nanti kemasukan setan paling asik katanya teler tapi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu hampir tiap malam maunya minum bersama dia walaupun uang tidak punya enggak usah yang berarti teler